chapang naw sen ho hi a thi ting le wangam chi ding ham a hi lowa le damulam azu diu ham ti hi mitam pi tu lai thu do khat ilung boi naw khat hi in a hin la he chi chung changa thu do hi phat masalai ti le first century khanga hobung ho chun thu do boi pia ne nei be se lo khat hi in he zong le tu laia ta san cha te ade a in sungan theina ham a hi lowa le thil som chom je a icha inaw khan in thina hin to ting la mi tampi lungboi na kha chu hi in he a hin la hobung thu sim iba na he la jesu christa pin zokal kum zabi nga apana som la nga sum hi isma hi la sung nga hi iba na he la thu sim ki mudung zui in hi ji sunga hin mi tampi in hi ji chung changa thu do hi don bu na chom chi in ane nei win hi cho hi ita lang no mo bin he ama sa pena chun Ambrose kiti pa hin hobung upa hi in ama hin chapang cha thi tinga hi le azut na ding mun chu hoilai hi de ham ti pa hi baptize a chan loven a kingam sa in ama lungyal la ta san dol chun baptize chang lo chapang naw sen kha cha thi tinga la ama hi wangam chi lo ding damuna chi ding hi tin ana sei ne he a hi le a sei kin a chun am ho ade a chu hi chi damun chu go sa hi jong le baptai chang lo ho ading a chun damun chu sa hi jong le amo he midang bang ai lo ha le a upazap ho sanga a ol naw le athu ol na pau hi si damuna jong hi ding in a sei ne he Augustine chun baptai chang lo zo se chu tho gan theina athu ding hi tin a sei in chu ki jong le Gregory of Nazia kiti hobung upapa hin chapang chu athi masang ya hi ta san theina lung gyal le ngai to na hi anei te ding hi ti pa jong hi ana sei ni hi tu lai khangin ai ho khanga hin ai lawa le kumzabi somni apana som ni le khat sung nga hin chapang athi ti ngai le wangam chi ding hi ti thu mun zo hi ha tan mitam pin ata san ni hi chapang wangam a chi ding le a chi lo ding chung changa ngai dan hi ni ta au min sei thei ding in apan sa naw jong a chom chi hin he chi hi lam chom choma ina sei deu ina wat chil deu hin tin he chi hi phata ina ngai wa pathen thu in pi ai hilwam ti pa hi imu do nom je wa ju sei do hi e masa pena wangam chi ding hi tia pan sa nei ho thu hil hi ana veo hi te pathen hi ngai lu le khoto na hi ji in aman chapang naw sen kho he phalo ho cho hu hing te ding hi ti hi pan sa na khat hi hi ji chu hoya ko na la do ham itia le John bungli changit sunga ki sei hi aman mi zo se hi a hu hing ding a hi ti adei sa na zong hi akimu do in hi ji chu first Timothy bungni changli sunga padhinin mi zo se hi hu hing na achan nom na thu hil hi akimu nin hi cha ko na chu wangama che te ding hi ti hi pan sa na akisim ubin he pathenin chapang ho chu a kho sa dan le angai lu dan hi Matthew bung som le ge chang som le li sunga jong hin akimu e nalawa aneu pen khat aman tha ding jong kalung a hi poi atin pakai Jesus Christa ama ta chun anasai do in he David le Bathsheba in ahin thon achapa thi achun David kamchang chu phata iwat na he le achapa amu ki te ding hi ti kinap na pa jang a sei do in he hi chu hoi lai muna ki muam itia hale second Samuel bung som le ni chang som na nga pa na som le ge sunga hin akimu in he David chapa kin David achapa to akimu to ki ding ti hi akinap na len pen khat hi in achutia hi la David chapa hi damun lama hi talowa hi je wangam pathin to cheng khom ding a hi ti ta sanapa anei ji hi anei ji a hi David hin he ji kinap na pa achapa to ki mu to ki ding ti pa hi asei do thei hi ti hi pan sa na jong a hi Jesu ama ta jing in jong pathin lengam jo chapang to chapang ho ta na ba lo le na lut lo ding u hi ati ne hi hi chu luk bung som le ge chang som le nga apana som le se gi sunga hin akimu do en he damun che ding hi mi him te ama ta in akilan u hi in Jesu Christa anung sun ji wa chu akilan u hi in hi chi kho het theina pa am ho cham ta akilan ji wa chu damun che ding hi achu ti le chapang ho chun sila pha jong he khan thei lo Jesu Christa chu anung sun u hi po in alung cham ta wa jong akilan u hi lo hi achutia hala amho he damuna chi ding chu ngai dan khat hello hi za as amho he wangama
te deu hi ti pa hi thui hil a hi ne he achunga pansat nong ki sei ho hi keima ngai dan jong a hi de pon keiman adi poi ka ti na jong sa hi po in khang masala ya mitam pi in pansat ani ki se mo thumun sa hi ne he achu tia hele wangam che ding pansat na thu hila ko na chu nang le ke jong di mong hi nam ti pa hi azole all ta in a sei deu hin din ani chan wangam che loading hi chapang chu a thi tinga le wangam che loading hi tia pansat na thu hil phabap au min hi ho chu an veket u hite mi hem zo se hi pen over pana chon si sa hung ping hi win he chu David in ama kam chang da na sei do sam som nga la khan sunga chun akimu in he achu ti la mi hem zo se hi chon se a he chu chon se na ga chu ipyam da thi na hi in mi zo se hi thi che ding hi ti pa jong he akimu in he achu ti a he la chapang naw sen jong a ho min ate a khang jong a ho min adam mo ana kong chat mo ho jong a ho min mi zo se ho be he che chon se na pa cha chapang naw sen ho hi azau poi kitina a po ne hi ani chana wangama Jesu Christa to chen khom hi chapang hi wang le ahan lowa kingam hilovin Jesu Christa ngai dam na ta san wanga hi kingam a hi ti pa hi polin FSC bungni changi na par som sunga hin ke che ten a sei do ne he ta san hi chapang ho poi kitina po in mizo se adinga a sei hi te ding hi ti pa hi ngai dan khat hi athum chan a chapang se la pha het khan na nei lo ho zo wan gama alu diu le muslim cha te ho a hi lo pathin he phalo cha te ho jong chu wan gama te diu hi a chu ti ala pathin chu thudi hi lo ding a hi lo wala pathin ju ki ta pathin hi lo ding a hi ti pa hi mitam pi lungyal ngai to na hung ping do cha hi ne he het ding khat chu pathinin mi zo se hi ngai lu na muslim a hi lo hindu ki te ho hi nang la ke mit mo cha achom deu he jong le ta san nei lo Christian in sunga hung pinga a hi wanga Jesu Christa ata san nei lo ho to akiba na khat ji bi ham de la chon se ngai dam na ki het chet lo he ji chun ki ba naw khat apong de ne he pakai pathin mit mo ding in am ho cha te le ho cha te so akiba na thakhat a hi zo ke ne he achunga ki sei ho zo se he wangam che ding la che lo ding chung changa kinil bautam na le ai lo la pansa na thu hil chom chom hi in a he la ke ma ngai dan le athu khum kha na hi iwat diu kanomin he ji so nang man jong ke ma ta san dan hi adi pen hi tia ka sei na hi po in nang man jong hi che chung changa ko na he pansa na na ki sem the hi ti pa jong ga sei do no mo hi het ding khat chu chapang naw sen wangam alu ding le alu lo ding hi Bible in hil chet na ai lowa la don but na bailam ta ipi u cho hi po in a lo thil khat ikido jing u khat cho hi ne he heading khat chu achunga kimin pha Bible thumun ho a kona pansat ho jong he chapang wangam lut ding la lut loading chung changa kihil na thumun ho a hi be se po in lungyal ngai to na mai maya mi he min pansat na ikisemu a hi zo in he chapang ho keu angai lut hi po in Jesu Christa hi me zo se angai lut he non Christian chapang ho jong angai lut ta san sa te chapang ho ai lo la cha la na ho jong so angai lut na ke bang ya la hi chapang kho ha phalo ai lo wa le han jab ho sa lung se so ma ai lo wa jong le kho ha phalo a se la pha her khan the na nei nai lo ho cho angai lut chom de jong so a hi de pon he ja chu ai ho lung ya la chun chapang naw sen kho he phalo se le pha het khan the na nei lo amanu ama pa chu van gam chi ding ai gel naw chu iphiam tia le se le pha het khan na anei lo ji so a hi in hen la Bible hi ti chan sei de pon he Bible in ki che ta sei se phiam ta la damun che ding la che lo ding ki ti hi Jesu Christa ta san le Jesu Christa ta san lo wa nga kingam a hi ti pa hi a sei in akum hlom tam ji a kingam hi lo dan hi chu jong le het them diu kha chu Bible Genesis apana Revelation sung hi sima hi le mi hem te hin I het thelo diu a helol het chen lo thugu tampi au min hi cho hi mi him kho het nan amu do zo lo khat hi in wa sa in kenin azinu cho hoya kun agi pui ham ti ho he lungyal su to a sei cham the hi nan he jong la Bible la I answer ki pe lo khat adon bu na ki che ta ki sei do lo khat a hi lo wa jong le pa pathin cha pa pathin Jesu Christa
thagau pathin su mi thum khat a khom chu iti ki hil chin thei ding ham tio he thum khat a tia isai kalwal wa he adanga hil chin ding lampi thelo azi chu nang leke hi mi hi in nang leke he na khala he pathin in asai do lo thil tam pi na la hi ti zong he akimodo in he ya chu chapang naw sem ban gam alut ding la alut lo ding ki ti hi mi tam pi boy na hi zong la bible len a hil chit lo khat hi jin hi chimong hi lut te in te a hi lo ala ama chu lut pun te ti na sei thei zong a hi po in I ham te pathenin angai lut na zala o ama hi chapang hi ti ban gama apui lut na zong ki pa omin he chu nang la ke zo koi zo sei dinga ki pa na thu pha a hi in he a hin la jesu krista ata san lo je ule I ham tia hi je ta san na chu nei hi anei lo je owa amo chu dam lama sola mu zong le pathin di ne le aketa na chu mangdi lo hi ama chu pathin hin khunei tu ama hin kho chu ama de na lama chi ding hi ya chu het khan diu chu pathin chu kita ta pathin ngai lu na nei pathin a hin la aman thu ta thu di abai hom hi ngi chi thu di thu tan chu nang le ke lungyal bang hi lo mai the hi zong le ama chu pathin hi hin khunei tu ama hi chu ho zo se in sei na la wa hin akum le alha sapang kho het na le kho thil se le thil pha het khan na akingap lawa a hiya le nang le ken het ding kha chu I pham tia he le I het thei ta lo nunga zong hi ikin thu bi pen chu I pham tia he le chapang han lang ate akhang han lang koi chu hi le jesu krista ki pa na thu pha tang lo he la sei pia hi ji het thei lo je a chu akum le ha chapan ji a het thei lo je a chu mo nga ding a hi pu in aza thei chan ko ma chu se ya a het thei chan ko ma chu se ya hi chi ki pa na thu pa hi nang le ke in chapang naw sen ka he poi a hi lo wa le ate akhang kom ka he poi nga che ki pa na thu pa hu hing na thu chu sei pi deu chu ikin len pen o hi in ikin len pen o chu amo chu wan ka ma che ding a hi che lo ding hi tia kinop to na ne ya bible le a sei lo khat ga sei te te ti zong he athupi be se lo khat hin he zong le he chi nang le kin ito ding kin chu pathin ko ma tawa pathin thu isei pi a he ji chu nang le ke mo pu na len pe na he a hu do lo chu pa kai pathin thagaw na to hi bo we ti zong hi sei do no bo bin he